Kala brohona hitharan kahang khonji ina shai. Ina kibali jihora khla, kala kibana wuivang vara khla, eina ina hanga, hili leili, ili jihomilu, idea gabiga sang taruk dija jishat. Remake up the ishiwui kamdaya baobing. Manipurli kuki militant na adak sara da khalei chanbauli saglak ina khuida leigaji security advisor Kuldeep Singh na hanghaira. Nagaland oding ochotwi criminal proceedings tang mikhavai wuivang NSF nagahoho na makhamaya phongshok haira. Leisalala, aje the Tangkhul Express wibao inji Shankhui in the Bami dele, baobing may sign nganang roomsa. Manipurli kuki militant drak razang haira gaji bao maramli, police department na saglak ina yangsang delaya gaji, security advisor Kuldeep Singh na jishat haira. Mathalak ina drain sagahai, kuki militants shajigo Manipurli, razang haira gala, atum na mayday kuungli attack sakavai ngaranda legaji, jan bao ngayauda, yari ninga creek laying sak, gala, baoji jan karopka, gajang kala shorgari terkami gabola lega haina. Kuldeep Singh na kahang ati shurda, strategic operation group gazip, ajahon directora da jishat tang bama. Chile security agencies ngatatay dewi top officials ping zangaji. Army, Assam Rifles, Central Reserve Police Force, CRPF, Border Security Force, BSF kala, State Police we akhoga bingna, State we security concerns nasan hairaji. Atum na ngazeglaga, Border Security Forces matailak ina, Indo-Myanmar le red bum yang sang dakle, Assam Rifles li, ngasharlak ina laying sagdale. Matailak ina, Perzol, Churachandpur kala, Kamjong bum li ngashar kavai hang hairajiya. Social media lik ngayaw kahai CM wishong ina DGB lik ngashare kawai kahang chanbao ti shurda drone-based bombs, projectiles, missiles, jungle warfare lik train sa kahai kuki militants bingjina kajang hiwi darik maguda jishatang attack sa kawai ngarandale. Security forces na licensed guns khalei bam kala construction outside khalei abam lik ningashak dale yaji. Security measures sada rockets kahak phungkhavai takar gasakari singabai phaning wada wuivang la ngasharda yangsang dalayaji. Zagashi rasho gabai li ngasungkhavai security measures maling maikar haimi haira da hanga. Security forces na advanced anti-drone systems, anti-drone guns higata shijindale kala aerial surveillance la adex malay kawai drones rocket katha gazadli hapkami agabla shijindale da hanga. Kuldeep Singh na kahang agabji shijinda drones tarada phangashika kami sampang haira. Security jacks gazadli law enforcement na improvised explosive devices IEDs shini sampangaji. Rigs kajri abamli security merme haimi dalay da hanga. Shorgarna yariwi safety security wuivang sami lak dalay kaji hangda jingring sa kawai kasali local communities nala ngashare ngarok kawai security advisor jina katong haira. Oding ochot with criminal proceedings shungahai wuivang Naga Students Federation NSF na makamaya phongshok haira. Civilians tarada madili sagatat 2021 kayon oding ochotli gazang 21 Bera Special Forces SFW personnel bingwi tungli tagasang FIRs ji prosecution masala shungmi khawai Supreme Court na ajahon directora da shini thang duitak mihawa. SCW duitak chili makamaya phongshok da NSF na Union Home Minister Amei chale memorandum bisanga. Maram hi naga ngarabing na sambang rashungda khalei saglak high injustice na da NSF na machan sanga. Nagaland Shokarwi Special Investigation Team SIT na substantial evidence later 21 Bera SFW members tumrawi tungli charge sheet file sahay salala accused bingli prosecute sakavai Indian Shokar na sanctioned masakami wuivang NSF na ringa papung shoga. Memorandum jina kayon na linga kami gala masyun ma kami penda shorgar winning hai kilakala NSF na kanghansai.
SIT na phashok kahai leilala Supreme Court na 2022 marang case chili interim stay khami kala now the case shumi kahai wuivang naga gadam now long jina makhamaya ngawau haira Oding Ochotila Armed Forces Special Powers Act ASPA 1958 weina mashun makaning sarashum gahai li zangada ASPA hi extrajudicial sagathat maya khami kala human rights madung makan khangasak ayin nagaji NSF na hanga Naga abam gala Northeast weina ASPA khwithui khawai porashum gahai ji hangli shida democratic yari alungli jigatha ayin we abam malei manada NSF na hangsanga SC we duitak jili naga ho nala makhamaya ngawau haira victim shimkhur bing wuivang mashun ngarar khami mangasam khawai naga ho na Nagaland saikorali kasat haira kala mashun masa khami condemnation hili naga civil society organizations tribal longnau bing human rights ngakme bing naga political groups kala naga regional saikorana khokhasa da nganinga khawai naga ho na gathong haira Assam mi akhana national akhali duk mikhavai ga wuivang GPRN Tangkhul region na gagasham jiji khami shok haira WDR wi jiji khami ati shurda kamal bal ho siljar bodar bur Assam mi na zingum tharada madina akhali rape attempt ga wuivang ali Tangkhul region wi na thui khawai hang haira Ochoji kambasom ukruli ajahon director da jishat mashun bungutu makhai shikhali ga shok na ji Kamal bal abam hili khalei jina yariwi safety gala pha khawai li ka habling sagada magapha marashok khawai Tangkhul bamli mabamli lu da WTR na jijumi haira bunghang madida jishad wi alungli Tangkhul we na mazathuya kha jiju khami hili ngai kishi sa da khuida kasaga action rang sakhaura da GPRN WTR na tarik thra da jikothang hang khamatin chokka Manipur we khongnai ngaleili hokmau zada khalei wuivang DNL na khangashar phekar khuida Tangkhul ngaleili hokmokhui bai mara ji haira aya Tangkhul na ka long phungvu emergency ga zipam da hokmau manga yaw khawai maram tuitak ta haira Assamai na Mizoram higtha khongnai ayar ngaleili swine flu hokmau gazat ngayaw da khalei hina maram sa da Tangkhul leihali hokmokhui bai mara ji haira TNL na jiji khami hili maheng sangla hokhui unga kha madik chala khai action khira gaji hang mathin haira jiji khami hi ayawe ina ngalangda jana phok haina Manipur we drone attack investigation ji National Investigation Agency NIA na khui haira Imphal West strictly ka shock drone attack we na brain na akhati ka hai gala tharada akha sa gzu ochot wi investigation ji NIA na yang samra ji haira ochot ji godru khuli bi direct akha thang ka shock na paw ati sure da Manipur Police Department wili khalei case jili khangasun kan khana documents kala evidence saikor mikhavai NIA na bo haira Case G ka khuyei nang soda NIA na Special Court of NIA li application mida Manipur Police Department wili khalei lyric case diaries kala khui mi ga high wajur saikor hamsang khawai po haira Drone bomb attacks with hili security forces na Kharam Waipei village Kangbobi district we na drone akha sampangaji NIA ra gazang hi investigation mabung phamei sa khawai ka sana da hanga Manipur Minister El Susindrowi personal assistant li zakmai magathei mi bingna dukhui haira personal assistant ji zingum hangmadida gathum sarangthem somarendro hoda ayang athor bungji shat makhai shikhali Imphal East strictly awi official duties fauki da shokli dukhui na ji khiwang dukhui kala khibana dukhui kala mathei ranga Ajahon bem thangaya bungji shat makhai shikhali former chief secretary oinam nabagi shorwi shim Bishnupur district li now make up kasang ochot la shoga
maleilak eina misa gzem shok mana District Police na Vakhayangli Khamasai shell casings phangagala suspected 9mm ammunition samhangaji na Bageshwar wi shimle attack saji kibakhana claim ka samalai ranga Bishnupur Police Station li case thasangda investigations hapok haira Otshot khaniji khangasun malai khala authorities na phashok khawai sadale 2024 Ukhrul District League li Maiphung FC na Maikaya Sambang Haira Ngahan Jiwi Robin League match Kanawali Somikan Shinglai wi mga aina Club China District League 2024 wi Adoli ka kashung Sambanga Ngahan Ji Bemthang Bakshi Ground Hungbung Ukhrul League ngarewa Ukhrul Down United FC UTU FC na League Jiwi runner up ngasaya Khayu Yashi Maipung FC na Rakhra Winners Cup li UDSA wi eina bazangra Kala runner up UTU FC na CC Midli bazangra Maipung FC wi jersey number 9 Somikan Shinglai na ngahan jilit langai thuruk thaisangda league jiwi top scorer award sampanga Haukok United FA jersey number 55 Thangmaidon Mungleng na mathamai thwegi defender Mingpho sampanga Maipung FC wi S Leshibam na mathamai thwegi goalkeeper award samphang kala Maipung FC wi Heisem Gabai na best midfielder award samphanga Ukhrul District Sports Association UDSA wi Vice President John Miruleng na kahang Maipung FC Ukhrul Down United Football Club Haukok United Football Academy gala Pathway Empowerment Football Academy PEFA Hibingli Ukhrul District wi Super Division League kami haira Ukhrul District Sports Association na Mokhokhami District League ki District League leader khalei Country Thai Clubs Academies Bingli gadom khami kala khanui thot Country Thai ngayap kathai la kathem leader khalei Bingli gadom khami kasana La luida achiwi khamadaya baubing Manipur li kuki militant na attack sara da khalei chanbauli saklak ina khuida legaji security advisor Kuldeep Singh na hanghaira Nagaland Oding Otchodwi criminal proceedings tang mikhavai wuivang NSF nagahoho na makhamaya phongshok haira Ajiwi bao hiling jangaira bao ngana da klein tum saikorali ringa phagala khamahaya zimikshwa ngasa serano